Reka mbasuze ke nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi kw'Ibendera TV. Zere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko birumvikana niba hari nabo bitari kugenda neza ano kwihangana. Reka rero tugaruke kubirebana nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akimara kurahirira kuyobora Amerika nka Perezida wa 47 ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yashyize hanze ubutumwa ureba abanyarwanda bose muri rusange. Turaza kandi kugaruka kuri bimwe mu byo wamenya byaranze cyangwa se nk'udushya twagiye tuba mu muhango w'irahira rya Donald Trump, nk'aho yagiye gusoma umugore we bikagorana. Ngibi rero ibyo tugiye gusangira cyangwa se tugiye kugarukaho muri aka kanya. Gusa mbere yo kwinjira ku buryo burambuye, munyemerere tubanze dufate akanya gatoya tubashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru zo kw'Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira. Ariko by'umwihariko tunashimira mwe mwakoze subscribe, mwarakoze guhitamo neza. Turanibutsa ariko namwe mutarakora subscribe kw'Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano kw'Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho namwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu kw'Ibendera TV, kugira ngo n'abarimo kutureba irimo kugenda itambuka muri screen. Ubwo niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe kw'Ibendera TV ushobora kunyura kuri iyo nimero, hanyuma ubundi tugakomeza kugenda dusangira ibitekerezo bitandukanye kw'Ibendera TV mu nkuru zitandukanye. Nitwa na Kriti Ntirushwa, hani kw'Ibendera TV, ikaze. Yes. Reka rero twinjire muri izi nkuru ku buryo burambuye. Reka duhere kuri iyi ngiyi ivuga kuri ambasaderi wa leta w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'amasaha make cyane Donald Trump arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witabiriye irahira rya Perezida Donald Trump yavuze ko u Rwanda rwiteguye kuzakomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Visi Perezida we James David Vance barahiriye kuyobora iki gihugu mu muhango wabereye mu nyubako Rotunda iri mu ngoro y'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ni ku munsi w'ejo. Ambasaderi w'u Rwanda Mathilde Mukantabana witabiriye uyu muhango mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko yashimiye cyangwa se yishimiye kuba yarabashije kwitabira uyu muhango, aho avuga ko ari ibintu byamushimishije. Agira ati twiteguye gukomeza guha imbaraga imikoranire n'ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka kimwe mu bihugu by'abafatanyabikorwa b'u Rwanda mu butegetsi bucyuye igihe bwa Joe Biden cyagiye kigenera ubutumwa u Rwanda bw'ibyo cyifuza, aho nk'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iki gihugu cyaguye mu mutego w'ikinyoma cyahimbwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nacyo kikarushinja gufasha umutwe wa M23. Ni ikibazo
kitigeze gihungabanya umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kagame w'u Rwanda mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru yabajijwe icyo yiteze ku buyobozi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku myitwarire y'iki gihugu muri ibi bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame akaba mu gusubiza yarageze ati imbere na mbere mpa agaciro y'impinduka zabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko byabaye ko bw'impamvu nziza y'uburenganzira bw'abanyamerika mu gutora. Nishimira uko babikoze kandi nzabasha kugendana nabyo uko bizaba bimeze. Perezida Kagame yavuze ko ku bw'aya mahitamo y'abanyamerika hari byinshi byahindutse kandi hari n'ibindi bizahinduka birimo imyitwarire y'iki gihugu ku mabwiriza gikunze guha ibindi ibihugu. Agira ati kandi nizeye ko bizaba nk'uburyo bukoreshwa nk'ubwo Abanyafurika bakeneye kandi n'uburyo bitwara mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo naho hagomba kuzabamo impinduka. Ibi nibyo ntekereza bitaraba ariko reka dutegereze, gusa anezeye ko hazabaho impinduka nyinshi. Ubwo Donald Trump yari amaze gutorwa, Perezida Kagame ni umwe mu bamushimiye aho yavuze ko imiyoborere ye itanga ubwisanzure mu mikoranire n'ibindi bihugu aho kubihatira uko bigomba kwitwara. Mu butumwa yageneye Trump mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka ushize 2024, Perezida Kagame yari yagize ati ubutumwa bwawe bwumvikana. Ubutumwa bwawe bwumvikana bwakomeje kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umufatanyabikorwa w'amahitamo akomeza gutanga urugero aho guhatira abandi uko ibona ibintu cyangwa kugendera mu nzira ze. Perezida Kagame kandi yanizeje Donald Trump ubwo yari amaze gutorwa ko u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazakomeza gukorana ku bw'inyungu zihuriweho. Reka noneho tugaruke kuri tumwe mu dushya rero twaranze irahira rya Donald Trump ku munsi w'ejo, dore ko uyu mugabo ari umugabo utajya yiburira udushya two ntago twabura rwose. Ubwo rero ubusanzwe umuhango w'irahira rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanzwe ubera ku kibuga cy'inteko ishinga amategeko, ariko ubu siko byagenze kuko umuhango wabereye imbere mu nteko ishinga amategeko kubera ikibazo cy'ubukonje bukabije bwugarije iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump kandi we na Joe Biden bageze ahagomba kubera uyu muhango w'irahira abari mu modoka imwe mu gihe ubwo Joe Biden yasimburaga Trump. Abagabo mu myaka 5 ishize bombi batigeze bahana ikiganza kuko Trump yavugaga ko bamwibye amajwi, ndetse icyo gihe kuva ku butegetsi byaragoranye. Nuko nyine byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo iyo biba ahandi yari guteza intambara ikomeye. Mwirahira rye umufasha wa Barack Obama ntabwo yigeze ahahinguka, ahubwo Barack Obama akaba yaraserutse ari wenyine. Umuhango w'irahira rya Donald Trump ni umuhango wagaragaje ubudasa cyangwa se udushya dutandukanye. Akaba uyu Donald Trump yararahiye afashe kuri Bibiliya.
umuhango w'irahira rya Trump kandi witabiriwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, mu gihe wa Ukraine Volodymyr Zelensky bivuga ko yinginze inshuro zigera kuri 3 zose ngo yitabire uyu muhango, ariko akangirwa bikarangira rero akorewe igisano guhezwa. Ubwo yamaraga kurahira kandi Donald Trump warahiriye kuri Bibiliya yasazwe n'ibyishimo bikomeye cyane, ashaka gusoma cyangwa se guha kabizu umugore we Melania Trump. Biragorana kubera ko umugore we yari yambaye ingofero isa n'imugera hafi mu maso kandi akaba ari mugufi ugereranyije n'uburebure bwa Trump. Bikaba rero byarabaye nk'ibigorana, ndetse bivugwa ko iyi ngofero uyu mugore yari yambaye ishobora kuba yarabangamye cyane ku bw'iki gikorwa. Mbere yo gusoza rero reka anongere mbibutse gatoya ubundi Trump ni muntu ki. Donald Trump warahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Ni perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba kandi na perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta yindi mpamvu nuko mu myaka 5 ishize ari we wari perezida agasimburwa na Joe Biden nka perezida wa 46. Joe Biden nanone akaba yongeye gusimburwa na Donald Trump. Uyu Donald Trump rero yavutse ku wa 14 Kamena mu mwaka w'1946, avukira mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umuhungu wa Freddie Trump na Mary Ann Trump, n'umwana wa 4 mu bana 5 babyawe n'uyu muryango. Donald Trump arubatse, afite abana 5, yabyaranye n'abagore 3 batandukanye, muri bo 2 baratandukanye, uwa 3 muri bo akaba ari we bari kumwe ubu witwa Melania Trump, aho bashyingiranywe mu mwaka w'2005 kugeza uyu munsi. Trump yize muri kaminuza ya Fordham University mu gihe cy'imyaka 2, nyuma akaba yaraje kwinjira mu ishuri ry'ubucuruzi rya Wharton riherereye muri kaminuza ya Pennsylvania. Kwiga yabifatanyaga no gukora akazi mu isosiyete y'ubwubatsi ya se yitwaga Elizabeth Trump and Son. Trump yaje kurangiza mu ishuri rya Wharton mu 1968, aho yakuye impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 mu by'ubukungu, ahita yinjira mu isosiyete ya se neza. Mu mwaka w'1971 Donald Trump yahawe ububasha bwo kuyigenzura, aza no kuyita The Trump Organization. Trump kandi yize no mu ishuri rya gisirikare rya New York Military Academy, aho yaje kurangiza ari mu banyeshuri beza bafite amanota meza. Kuri ubu ni umuntu uzwi mu bikorwa by'ubwubatsi, ndetse akaba nazwi mu itangazamakuru na politike ahanini cyane, akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibyo rero ibivugwa kuri uyu mugabo Donald Trump warahiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo hashize. Tuganye ku musozo rero w'izi nkuru twagarukagaho hano ku Ibendera TV. Reka tubashimire cyane, twizera ko zikomeza kugenda azibanogera. Niba wifuza gutanga igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kwifashisha nimero ikurikira n'akamenyetso ko guteranya 250 Numero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Reka rero mbashimire cyane, babwira ko tuganye ku musozo w'izi nkuru, mbizeza ko inkuru ku Ibendera TV arakagaruka. Hanyuma rero mukomeze kugira ibihe byiza, mugire ubuzima bwiza. Abanyarwanda muba muri Amerika mugire amahoro n'amahirwe, namwe hirya no hino mudukurikira ku Ibendera TV mugire amahoro n'amahirwe
kandi Imana ibarinde.